is our Cill Dara an trúna sin trífuoin sa dó nuideag bhí an le nád dó nuideag le nád fiche dó ach mar eictre cníalacha deacha gomáin seo gan dé bhuiinechan agus an far go deasacha bhain cníalacha trom agus flocht. Tos muidir dús le furan an dún gan éon áú dinta go siúd a rinne seachtainna an aránaid Stephen Keith tá a gúil fear bhailach Gran hína láthúil an láthúlaí John McManus ag tímó sin tá captaína fórne chuann Taggart eisian in Ganzi Ivide sé Liam Savage ag Mark Fisher tíbleis a cúig agus seacht lá na Páirce tá Donald Hughes agus Phelim Savage sa tosíonn sin tá Chris ag dip Jim Printer Híineag agus Owen Sands chun captaín eile na fórne cóhaptaín na fórne in Ganzi Ivide dóiag sa lína lán tosach mar se not beidir an Donshire bant le chun den dún Ronan Beatty i Cardeg agus Pierce Óg a me Crickard in Ganzi Ivide cúte príomh níoscad agus beidir an tosí is Doncherry atá chun den dún don ói fuistúr ón síhin le seach blianana agus bhfuil a fáil nearcúnaí léidir Tony Austin agus a Diarmuid Rocco Sullivan dul sus agus nuas as corc go chun den dún leis an cluife agus nuidir seo a chrochan cín don óid an dáirin a hééis cáiliú hana héin go híon bíon a bliana srugad beise a chud fáid sibh léiti chun lár agus loch garman go dtí na fórne sin. Fu an Cill Dara há arúdanta go siúd sa tosia ón a roundaí rinne seachtainna. A dús tá fearr an neirtaíéis na Paddy McKenna a gúil hína láthúil sin Simon Lacey tá mar láthúlaí Rimboran in Ganzi Ivide Card Star le rion cían atá Ganzi Ivide sé bert as nástarí agus bhechan siúd dráth Conanborn a rin sin an cruúsiad ag denna blianana sa bheachtas club mar sin níon sesin ar fáil Dara Gearan in Ganzi Ivide hocht fearr les nástarí agus fearmánú Cathal McCabe i lá Páirce in Necklace James Burke de agus arúháin dinta ní Cathal Downing na mar curtain tosú tá James Dolan agus Jack Higgins isteach in Ganzi Ivide fiche agus fiche dó. Ní an lán tosach an sin Jack Sheridan fearr les nástarí for sesin cúil gúine na mí in teachtain Chicaite tá sesin in Ganzi Ivide tídeag Dar Melville as na Redon in Ganzi Ivide Cardeg agus David Coulter fearrbheis a ganas an na pucanna sír asmánú agus bhail tá se an míonach a ghiversin a bheith go má eisining in Ganzi Ivide cúdeag se náide tídeag ag gúine na mí chénte an tardú céime go chundé Cill Dara atá faoi stúr Brian Dowling don óid íorhhaisteach mógachta chéad chunne agus a Richie Root Richie Hoban agus Conor O'Shea mac le Éimeann O'Shea eisian ar má cóteala chamá le Cill Dara mar sin. An dáidann seo cínte miisiid gimmert a riine híon bíon na bliana se thugann agus má deime chuir siad fáiltear chuid gona buchmóra léite chun de chlár champaign na héidir Loch Garman chamá agus bhfuil a caiin leis an dá in an tíomh seo agus Loch Leanta súgamór le léontaí mar sinnach dú seán hain an clufa canna seo rinne dó agus bhfuil tá neart staire idir an dáirann seo tá sin tú dair chéile go mimnú minic sí siad na blianta se dair chéile i clufa canis Christopher Roinn agus an pandéim mar bon clufa a rú Cill Darach an sin. Nus er bhí Cill Dara gríomh seo mar donnacha siad an dún a chur síos go fada le Christopher Roinn ríiste mar sin an úntanáil na fórne seú dair chéile go mion minic agus mu a fáin fiú réidir seo go ó na bhíon beit nu me ciúna sein chamá go John Connolly fear áitiún seo gun dé bhuiinechan agus bhfuil neartrónnaí aige ar an or chundé le rionntá blianta agus a fear chuú réidir chéile éné bannach téiles mar sin beit nu me ciúna sein go me ar John Connolly as muoinechan a dús. Cluiche mar sin go John Connolly is muoinechan agus is éiste mu le ná an náisiúnta. There
Or na bhíon mar sin casta tá an ríis an láide tá se go híomh bheith clé agus sibse breanúach go tíomh bheith deise agus ceaping me se tarcúna go Cill Dara sa géad le mar sin Paddy McKenna sa gúil fear tá taithín na mblianta i gimmert in Gandhi ibre híon go Cill Dara be sé hen sú go mór tá cinnte bheith gimmert a riine híon bí na blian seoganach feic mu linn céirús an ceanse rinne dó na Sraith an de man clachtahágan dáin se a dhéirtí éidir chéile Simúna se lá na Páirc mar tá an forc seo agus nían línta 65 go bort mar sin bheith sé éca go réitúir sna Roinn Caoin as chunan na gaiileh as club cinna le Cill Dara as Common Thomas Lorcan is Jason Flynn ag zaléideach tá Roinn i bhain na fadóge an trúna seo ní bheith sé éca clíocha deach ar forc goá ach tá se trom goá agus an seir fáte Cill Dara go chéidir Cill Dara go minic úsáid na pass na gearach an ceantar tití Dún nó mar an tamsin agus sí fáte ag an dún agus tá agus éach scóir ag túsmach am Chris Egan ceantar contar te sí mé a chúil agus an tosach Tráchtaire agus Tháirn Sastan nó ní mí ar mú i dhéanamh leh deise agus ceann bhris go contarteach an tamsin agus i chéidir mú mar sin ag an dúnach chunig si deachart nu i bhrisin an líróid an sin gagar chúil Hastin Gara fósa gimacht agus glamú féil sa réitir agus i cheart aige sí fátain seo ag glán chuúlaí se le lésaí ceann sin na casach ceann sin mí hebhín lábh deise seansaí dáthíomh tús a chlufe ach gan hen scór fáta againn agus tá Cill Dara a gimmert le cóirláide Cluiche sa géad seo agus immer sa meis tarní siar ag an dún ceann sin na bise agus a fáte i Liam Savage tá pas ag Savage ag Printer tá cúna Printer me Crickard an se tastaway tá se fós a gimmert leis Tim Printer agus Green Gear a gomán agus scór das an scór fad ag lechúlaí láid an dún agus túsmán gunne na Cluiche agus sin tinta ag das ag Printer fátas an dro dar Melville gin ceann na cheantsúach Just an dinta bailach aige faoi Roinn Thompson ag Glenn Taggart Roinn Taggart amachach fáte leis Cill Dara seo agus tíach scór bhain seo agus í chéad scór ag Cill Dara ó bhfuil tá sí sin Tháirn Sastan scór má Canna bhí tastal bob agus an ceann seolta ag Roinn Bourne agus Roinn ag gimmert le Nostnaí de mar líb Cian ag sé Roinn ag cad agus Conan Bourne leis an gortaí bheith leis an cinnta tosúid a bhfuil an seo má trú an bhá as Nostnaí fáte an gimí gear ag an dún agus Murray smachtaí ag Savage immer Savage le fair tro ach troch fast an tamsin nach dinta das sin plan soas a Chris Egan is Chris Egan Níor das is spás an choig an dún agus Grattan agus Tom á bolach ví aige in second go bhfuil sé mar si I gimmachtar híomh le clé tá luas a glufa se hanna hain Cann se astí sin líor sciúil agus das agus léite agus étar seantra bheith Higgins bí cheap mar scóir éasca get tá scóir éasca ag Higgins agus I chéad scór fáte ag siúd mar sin ráscór fáte ag Cill Dara agus sí siad nach an cín is tá imnor Cill Dara tití I lá na Páirc agus tam se sinna Jack Higgins réitir sciúil leis ní dom go bhacha sé le fair tro fáte Cian Bourne-ish Bournach chur cumán dinta agus ché mar sin léite ag Taggart Taggart an líróid smachtú pas lábhaisteach fáil le Savage a félim lán le Lewis Printer chunig ché can mú Bourne gur srí nach leis a Printer all síos tíad lár cosanta Cill Dara sin dinta go má acu agus cosans bháid Cill Dara go dtí seo Daniel O'Mara isteach a Johnny Lanta so na James Dolan tak isteach with an smachtaí aige tá ach tan iróid imi haar líne agus tá cníocha decan tre fuór tre fluch bei Jim Don dímocht sin gan sin fearchiil drohead súlas Nostnaí lads leor lads is Nostnaí ag Cill Dara ach Cill drohead beidir a bhí ganas ag Cill Dara sular tháinig an dulchan cín sin ag Nostnaí Cansin siar hain silch bhile Stephen Keat Can na clubnaí mór a gundin dún nóid bhil in chrán Cansin builte fad aige
Bhí sé seo mar bhí go leogan sitar fáte ag Savage. Cín Georg Savage gur Sands am siún chéadú iachtain Sands eicil fáte seo ag Grattan. Grattan astín se siilh na níróide tenta go deas aige bhí mar scór deas fórnin seo i Chris Egan. Sé beidir pass bhain eileachtain an tom amáin smachtaí an sin agus an deas an snasta ag an dún chu siad nún sanáil agus a cleachtaí na scór deas acu agus sin fáte ag Donald Hughes scór deas an sin acu. Heb bezig een nummer op band asta at niro. Ze nou de don tief. Kan staat zo Melville free roe. En is een vaste dash en try gaan doen. Ja, goede lord is taggart. Ze kan just praten je just macht die just. Tenta go deas an try gaan doen. Dit al score la kom to de mid dash gaan keen. Tasha de mid dash gaan keen. Tenta go deas en Tomshik Sands a scoreal ach sé taggart a chrutha frab sin sitar sin go hála go Sands ar mórna duine gach is smachtú a thuirt leis agus an dúnéis tús má bhacub se Paul Dolan aga inúí tá nearttaí acu le Cill Dara an ceann sin bult aige a sí taistil a sí sa fada Harrans as an an scóir Dolan agus fear iróg a cheorú sin Harrans as a náide sí gus chud mé le caite Keith mar agus fecin tribun an rí sin i breil líróid ach sin fáteag McCrickard ag Egan tá feartíhiste agus na Hughes na spása Hughes a faointe thógáil na freab sí ró a híomh a clé biceic mar sí seo ag agus tá sí sin ag Hughes scores as an scóí tu go agus go tréan Doran a count fáteag Hughes Kenna mar sin, tu sé gear Liam O'Reilly Mar ógad a cíchan cín go Cill Dara can se das tóiste fáteag Boran a tar frí a híomh na bh clé agus an cúlba bhfuil breanúid agus dearan sin le go sin an tastan agus tá tá ceann fáteag Roinn tá ceann fáteag Cian agus an carú ceann fáte ag Cill Dara sin Nathan Thompson ag James Burke neach go Burke fós go dtí se glufa seo which an Cill Dara chochan cín ní dónhfuil agus an ceann mí mú é éigen dé fáte aise aige béis mar seansa le James Burke an ceann sin cheartú a fáte gin tam seo ag Jack Sheridan did a cool event acu tá Melville TV still níor thug sean pass bí ceach dúrach bud fáil dinta níl agus an cinenne ceart a go réitú ceapan béidir chearcó an pass a thuirt bhí Burt tíbiste agus seansa mú Cill Dara an dofí sin sinna taggart smachtaí go deas ach droch fas agus dar Gearan bhí ceach mar scóir Gearan an seo tóg siad a sin ó méid a chuir siad a mú agus an ceann sin ag Gearan Harrans Sasnan Cill Dara leis an cín ach bhí seansa a chúla acu Stephen Keaton is chun rudú thug cuasaí siap an gundún fada ein shot brand fecin tribun sin cecha fada machatá lína leathosach an dún neart spáis foci tíbiste sin léiteag Savage ach ní éile sí smachtú léí roiinna go Cill Dara an chumán seachas a lábh haint fear Cill Dara agus deachá sin íon an neo Dolan an sí fáte eisiag Dolan gghearil sí sa siteach a chosin an dún tinta má acu agus brandad a spás tá os Cornlína lántósach BT fáteige BT gghearil an cín pas lábh Cluiche ag Grattan bhfuil scóir le an dún tá agus tá clufa Harbh a taine bheithaine seo Caoin's Paddy McKenna amach for the Roinn mó gear seúsad tu sí fada a léí agus léí Ashley Bourne a sin tinta go deasig Cill Dara níos líon lántasach i Joe Dolan tá sí go Dolan tá Bourne imí tíbiste ó mecinse mu sí fáte Cian tá Cian anis tí se scórthógeil ceann Ceannais agus an nimmo go tanna lei sin bhí Jack Sheridan tíocht na chuafach a há deachar í sinna cheanú ar bailcha beh sí choláide sinna is éach Melville ceatú na scór bhil tá Sheridan fós tíb leis maidin le Sheridan íáil sí fáteige ó cólaige ar clé
agus seansan í crothí ag Cill Dara chúl. When you share na chular ceart chuine sé ísilí agus níor wug Stephen Keats a gúil ach ní mar sé crín. Mar sin pucamach ag an dún. Bhí sin a gardú mas táda. Tachan stitter sin i cheanú. Bertas Cill Dara is Gerald Cheese and stitter fáte a Gieran. I Liam O'Reilly híomh lom a deise. Seansan í rá chud amú i Cill Dara. Agus nína defra Stephen Keats. She's a lár a ríist. Firmór a gardú. Se léite ag lads an dún agus ag savageach. Ní réidir sí fica suas. Sí fica suas faoiire ag ón sands. Frí bhrútha Mark Fisher an tamse. Mark Fisher tá spásmach os Corlín Lántasach bí cheachmach sí sin. Ag Colin McCabe, fairháil núd, ag Dasig McCabe. Se féile sí úsáid. Agus lágíocht a McCabe an tális go roiile sí sin a chorchan cín, Jack Sheridan. Úsáid a chumón an sin. Leanton dún cínta agus tá puck séir an sin. Ag Pierce Old McQuickard. Bhí tális Sheridan sa géad iirecht an dáiríocht cínta puck séir bhí an. Agus ní mórn go bhrisein an trefós. Agus tá Sheridan agus fear an dún. Spochas sa chéile. Sna chuil an Taggart. Gan éiread ró bháilí seach ach fós. Grattan ar chéile. Agus puck séir bheith nach ceapan go bhfuil Pierce Old McQuickard cearc leor mar bhain chlogad don nó cos an farc ágal ach tá sé cearc leor. Sé Fisher hócas in cheanse. Agus na cnéalcha achla féin go dtí seo. Ná de cúla ná de cúig. Agus éanam a déag caite. Fisher. Bula sé an ceanse fáil sa féad leis. Tá firmór a go sin sin. Bísin sé sin titin Savage ach téach vertigo áil. Bhí Savage a faoiire níofa. An dún pasnaí geara ag ón Sands. Bhfuil Sands crane níl. Agus rís físa go héin an secondar bhfuil se. Muntí singí se le chumán sleánín se. Ceanse bute ag Dasig McKenna. Machas lámh O'Mara agus fáte as ag Taggart. Tá Taggart láide. Flickbug. Savage all leis. Should that McConlon. Grattan, Caoin isteach Joe. Beatty, and I let Beatty all. Ní agus a sin smachtaigh Paul Dolan. Snig das an seo Cill Dara agus éilinn sin amachnis. Nis Bórin, isteach Joe an ína Lántasach. James Dolan nach plabasí sin agus an gríngafador go flicasús sin. Queen will Burton as a very little Lahosach Cill Dara, Carl Dowling, August Mush Curtin, and Dowling the Tan Husker de Calas over in the Schachtene. August Mush Curtin, Eshen Gertichma, Tasha and Maston and Lundy, Eshen did the Gahal in Ceannais, Pierce Og, Stachfather Lem Grattan, Slucky Susa Green Born and Tomshin, August Tomshot Liam O'Reilly, girl, she said. Agus fáte O'Reilly an tuchas. Nis Casa Casa. Contribution Humon Heinz David Coulter. Hugh Yakwood Coulter fós. Ní Shanter Foxir go fós. Go príomh hosaí Cill Dara Ceanse. Isteach Johnny Lántasach. I dro BT. Ach ní leis an Ceanse all agus sé fála Paddy McKenna. Paddy McKenna te gimmert le Roinn twa blianta. Go Cill Dara. Ceanse did go má Coulter. Bhí sé ciúgadí seo. A tíanta sé turfaí seo ó lána Páirce Coulter a bula agus tá sí sin siúlt air se asna scór an léige an am maní seo. Agus fear tá feiceach agus a gimmert bhí sé gimmert sa scail agus siú scóraní mar sin. Agus well is ionintach go bheith Roinn go himar seo ar fáil an bhíonn seoganeach. But the Stavachti
Which will Cill feel on. Not a shale. Can not Cuig Cill Dara. Tarni Chin go Feralse. Chata no but didn't take down. Agus ag Taggart. Stahadro. Beating Yaili Beatty Smartu Kheder. Hennigs Lacey. Fotig Beatty. Did a cool and try in down. They'll win the buntash to Akub. Ta score Akub. Going Sands. He was well being Bert Clugged Bui Lacey agus Beatty. Beatty for the Schlitter. Fair. Carroy Riv. Pass for the Sands agus Port the Fede. Rowan Saston. Sands Fekkelach. Kan tada in the forward shot. Marvin in a cliff in every shit. She's the Brenta. Was the Strat. Joe McDonough. Christy Arena with your father. You tada after Fortin shot. A printer. Sheffield and Kate's go Gundun. Schlauning chest Titten shot. And it's just lucky so it's a Kim Bourne. Bourne, he finished a lot of shit to her staff and love. She knows fatted set. And he fatted Ashley Gomara. And Ashley fatted Bourne. And he's hit the key entered free. Gerald Stachan Gittug. Count Bultse Kian. Tasha Haynes Ostelesh. Agus Kiffin on Marta. She showed Darshan Sasnon. And score Kian Bourne. And because there's Reens was scoring the Abshoot on Spottishin. Maar jij mij liep tall en Ruischen loaded. Maurice Vadela, Stephen Keith to the east. Keith can't dash, that's a love, Liam Savage. And a shot, Cormac dash taken down. Shoots in the Keith a war on the Sraith tonight. Keith and Doyle in a Zebwinte, I shouldn't smart the dash fought it, a Pierce over record. Will the buntash take it, there's a free hole. Talk to point it, and it's Caoin fought it, a going Sands. Mo Dieterschen agus tá Beatty a brise an Slitterschen agus tá Cahill McCabe mar lá Hurling sin gur Grím a chuil ar rinta himar seach níad a gairí gotí seo a sin agus Slitter fáit ag James Burke an réite rá Rústa a chumán le cumán Mark Fisher as a fairs a bhí sé le clustal seachas éar delegus orintí well Keaton session Kin and Raitura. So that Fisher hook is father. She stu in the pelach and late it. Couple Kosh came for it. Dargiran. Drop fast lava. Late it. And he fought it Donald Hughes. Doubles for the Sands. Sands Bultia Tivlina Tirasha Fui will call Nele going Sands. Tashi Shin a Harren Sastan score going Sands. Tashi Seeking as Cosadaka Lohin, Hedikin or Fad. And Stenkion is Dukli Vir Fadon. Kennett could born free route and the Vidas Akian. Janira Dawlish Zolina Lotos Cossins Wad into like Tom Murray Husha. Homan Lay. Fucking Jipka Tova to Kian Born got Hussy here. Cill Dara was a gimmer to every shade. And then Shitter Shoro Gominic. Puck shots of his song Jack Sheridan. Cluiche Stach Joe Nacarno get. Cluiche Stach Gazas not Joe James Burke. Puka James Dolan contrast us. Fortig Dolan. Dolan across the hill of a Desha. Who call it? Kirk come on. And he's fought and doing a house in the we sit in Shishin Machas Love Film Savage for Ancharash. I called to the East again. And Bez go Shanton check Jack Higgins and Dorn score. I'm shoot. Higgins, Farroga, to Lewis Feet. Higgins forced to give him a clash. To fair TV shit. Should Jack Sheridan for Shank on the move. You got a Jack called Chamo. Sheridan go Hishul for Shakula going to me. And goes cool that I fought take Jack Sheridan. Aha, Crohy Leva Ferrell to Higgins. Goes well. Jack Sheridan, Gimmert, let Conde Cill Dara, let Reens Wablin to Dimisha, Grief Gibun, Hama, Marin your lads, Cill Dara, and you couldn't chant down the Caoin Moon and Delphi, Wolf Agron Chuggin Doon, Savage ish, Titigamaga, Skill all and Chinnick Savage, this year's Hurling Keen, Hughes, Gandhi Bona, Team Palet, and as he fought to Asha Cill Dara.
Caoin seo. So not that Bertus kunde in doing no shot and take a tasig taggart. Yeah, love it go on. Spórt and TV gan fork. Has to score gan doing and Cluiche and Aggerts. The Acri Spórt shot I go on Sands. Here keen fought to get. Paddy McKenna comfort fin Leo Dorchan. O'Mara and Ross and Rotal like fair and doing. The man O'Mara skill nam Sheridan. Gertig Jack Sheridan. Because he fought to Liam Savage. Caoin Stachel Joe Beatty Ross Ruas Reinborn. Roinn Gadasig Melville took him out because he nearly Lachosach. Spórt TV stick Cill Dara Curtu Puxir and as well the new fella vertical come on then one. There's Inniskeen hugging Rater and fall. Elevdal dinner David Coulter. Nu James Dolan nach focus shot. Ik gee direct David Coulter Foxeer. Cárthach Fé Numed. Agus beter leren chan Lusa gaan je Cluiche shot. Hij zeer sig en dood in Cluiche cannon shot. Hovli nach hun hug Cill Dara I Valley. Agus wel voor de morgen goed zo som drenchen I Valley groegtal agus wel gaan ik moet get identiek bochen. Ach an dáirin héis an tardu céime a bhaint amach. Coulter Lárnach tug sé faointe cheapin. Caoin Pulse agus an Forestball médi ag Cill Dara. Caoin sé a ríis fada. Bertus Cill Dara. We have Liam Savage and Caoin knew it. She fought to Jack Sheridan. Queen were hold it east. Pass. I guess it was fault into Quinta. Into Shantaman Chuck Higgins. Oh, so well into Egg Stephen Keats. Marvy Cool. Le Branchin. Afi Keith Kroger. I guess Chach Chavet. I guess Jack Higgins. Chorhashan Kekian. Vi Shantigan Dorn Can Amshoot. Stephen Keats. Well, has Shassamore and Hampshire. There's Nilen Lina, Shaska Coogan Chine, Mar. Should be. Oh, well, I didn't get more. Teve Lina. Agus, he did Coulter, agus Jack Sheridan. 100 ship Coulter, agus the puck in the Sarah, agus Sheridan the puck in the Shaska Cooig. Agus, Sheridan Harrison shot happen. Rita Canta. Cluiche. Oh, I Coulter, Martian Bays, Gabina Fogel, Sheridan, Hogel shot. Leshingui. Cill Dara his Caoin hug a piece of big shot. Agus that Coulter. Caculor. For that Sheridan. Caoin or Dachtashi Imi Yesh. She team she Caoin Martin Core Lord of Greekish on. Machine fun this score more a V. Cluiche, Forestball, Cill Dara, Jack Sheridan is a goal. Agus Keith if I can do sausage and two if I can. Going in the Greek, Cill Dara his Caoin so Galagus. Peter shit. Here the Hurling Grattan and Shoch and Caoin, Egg McCabe. It's minute Caoin Chacreen. I think Chacreen Urshan. It's Tori. It's Orshoruk. It's even of a dish of Cluiche. I reckon Egyptian Stephen Keats. Marach even Dara cool fought to Cill Dara. Tóghísin fáil níos Lords Championship Pokemach níos Chofádach a sinta go mag Pierce over McQuickard in a pass love or Harwell the Bertha and with Bannis hol sheer Bannis a keen to Hanshan Schlitter Mach Rive agus over wanted to take Bannis Visha Clishton chin Visha free route and to go mag get on no didn't take Bannis Joe McQuickard a free route together Irchta Nashi Donald Hughes Stachan Bertz Joe BT a Crow Jack of Team Tamerfad Ashin Leitig Boren and get Boren Lashig Dolan he's tall Lewis freelance Cill Dara to the shaft in the moor
go chórsaí Iomána agus Pelle I Cill Dara agus sin scór mór fáte Paul Dolan. Meaning me Cill Dara agus I fáil gimmer Cluiche Canis Pelle Amárach Cluiche Pelle ves Beo TG Cárthach. On the Homoney, Haitian Tardu came once Mark Roinn he and B. Bafrolop Roinn do Hietu Le Douche agus Corran. Tan doen het heen again on Douche and Amshoot. Can't you fáte Mark Fisher and Tivella Glíhan Elle. Ik shin smachtig hauling ik BT is titum und der Schelle fáte BT and the road will kick it puck it again. Neil de Brian McCone. Tarni van Thomas Sava dente Paddy McKenna. Agus an over dente. Heg Paddy McKenna. Congo. Shannans na forne. Vi shin zakker agus tá. Zakrach die rood Lina Land tossach on doen. Beter fall dente Roinn BT Nushin. Ach a Reiter. Ron nach ro Hitchen Schlitter. Agus wel Tarni Ed. Ní bhfuair siad scór. Agus tucha David Coulter amach chun ceannte thógáil. Puck sír bháin fáte aige. Agus ceannítach ón imirt. Líomhar se cuacht na Cluiche. Agus Páirc sib. Se san áit bheith beidir na gá go maith ó lína 65 chéin. Féitile fer máúd an ceannte chud Sathairn testan. Nach sé bhar na smúid in na fórne go dtí se chúchúí netrum an ceannte gear tite sí agus flantamach an tam sin me Conlon hanga se go má le bhí chusteach na lábhach gan se le na chomán ach tá dúna go má gunn na Cluiche na pasna gear sin tíad na línta a sin léite léí Mas Rossa cínte Simon Lacey Ceannais the kin order Roinn BT Ceannais after half hybrid zatrub. Lacey to the gas. Fosik James Burke. Amig Burke Shassa. And Amig Burke Turfui. Will Amig Burke score all. Ta Amig Burke score all. And ma Hugan to Am gelated James Burke against Jack Sheridan. Shassa Agazira to Hogal. Well, Ika to Gadiras. Agus so Janumele. Hol Mutation Shinekel. We zijn goed gewoon into de vorige keer door. Cill Dara is furlov of Samshu. Caoin en gezet Rossa Groete tegen Schlitter. Donald Hughes het zitten mag niet eens gaan staan. Dus toch Jack Sheridan Caoin. Is veel Jack Sheridan keen shot aan het staan. En dan is de brandweer naast de reële Reeds Wablente Corsi Club tegen toe Ashen. Agus machen Brat samalchad. Agus tá. Brat an baint samalchad. Caoin Schulte ge casa sheer hí na bhdéise. Iirecht wa. Catú an Schlitter a hurt ó hí na bhlé go tí na bhdéise. Injo leis an gí. There's a piece of manish foot on Dune score for Owen Sands Ciannais a chéilech. Caoin for a bulletin TV and scored Jonach Furshid Segay Lasha Gadisha. Caoin Leitig O'Mara. Titan Shiwe O'Mara Nurshin and the Roig Hunchen Caoin and Keen. Clydac and Shittish and Fukusuas. Fought Liam Savage. For that printer. Timor and Keen. Cork come on. Ach Bashi Shuk Hunter took my Bishop she's nice to BT. Lacey, it's in a Dohan and Shin, Agus Leite, Eg Boren took a couple of cush game. Lacey, it's a fantastic Lacey and Thompson. Agus it's Archie, Roinn the Kean. Kean, well, Botun Jintige. Achantá Dargle, Cill Dara, Roston, Coulter. First Cill Dara, Breathnach Chéile, Agus Sathairn Doon, Curlin Taggart, Host and Keen. Taggart, Keense, falls into need the rator. She fought to Ashek Taggart. Taggart le pass Cluiche de Love. She shot more scoring to Tom with Grattan. Pierce over McCrickard. Score Tasso on Doon. Wishin and Caoin. Oh, Jetagama Egg. Paddy McKenna. BT another shot that falls into. As well, look, Banish to Cill Dara, Dima for Caoin. Keen to do Fowler, Caoin Taggart, Rivishin.
ach puck sir agus score tá tastal agus tá sé Zenumed ó fur an dún score nuair deidir fuair siad ón Sands bhí an cai siad oibre go crúg an na score sin sé Tom Grattan hógus in ceann seo tá gimmert le cuasaí club le Portaferre ceann na club ní isár gúig ola chuig mar an clufiínta bhí atropéing Slachtnéil sé na bliana se caite scór tá tastal an chéad íorta cúpagus mar dear níl méid an puck na sira fáte a glufa seo ceann seo agus an bhearna leidí go chéad a chúlín ríist nach tá an dún go mééis go le cóláide cuiche sa dá lei sin ach Cill Dara well imrinn siad pasnaí gara ceann se bulteag me cenne láh chun suas Páirc titan tíachchas a chrúb ó mara táint ar fan na talnach ní raide leis a chu an cín mór an agus spástan seo ag Savage Liam a luas fi Liam tugann se pass agus taggart an ceann seo sin líordáling aige isteach do BT a sin léit ag Bóran an droir sin é Roinn ní sin na cíanana tá se agus ceann don seirech Caoin McCabe agus in teag fearháil nú chumach fad le fear náisnaí Cámar teas an seag Cill Dara titan tíach is láh cin Bóran fáte agus an tangháil an sin ag Phelim Savage Class of his own Cill Dara cínte Jack ginn do tugal couple slot agus Jack Sheridan hógus in ceann seo agus bud cruchan beag tasint ag Jack Roinn agus when you're smartin your hanga seo intal ceann sin ar qualtar chumán leis ach se Pierce O'Ma Crickard Ceann BT, Tabashi sin go VT, fáte ag Roinn Ceap mar scór ná bud ionta tinta ag Simon Lacey mar dionach láchúlaí mar ar bit danse mar héis cúpla coscéim hógailte se slucí suas agus go stitar cáilte aige agus puck slas a bheits an go an dún Cead a chúlín mar sin agus chéann me fácaí sé Pierce O'Ma Crickard a hógus an ceann seo as club lítrama í mór an deafad agus cifan nach mech gúine na gaiche seo inis go chin ceann sin agus tangháil deap a sí seo contar deap sí mé chúil agus bud sí clogad Paul Dolan Níosam me sé sin sa pápar lá máidir cé fuda a bhúlil se clogad Paul Dolan chu sí ar an tasnan an bhearna leidí go cool Jack Sheridan in California. Ceap mar sí seag Tomarí tá sé gur sais an brick flick sin a dhéanana bhfuil se sin futláir cén ar mór duine eile dhéanana tá chluchan a dhéanana is se Pierce O'Ma Crickard ceann sin fada be sí gear tá BT sti tá Paddy McKenna comport as a goal agus beidir thug sé second leis sin is machtúach cím Bóran faoi rú agus well puck sír éasca go máin dómar se I gceiste fear dún sleanúisteach a bhí sé tíochttasteach agus sciirse agus mar sin puck sír bheits an a chuirtí bhí sé níos tucad go chúlbáin agus lá chúlaí na bhín sin slitir san éir sin agus fearmór nas Roinn BT imón na ceann óige se dá Caoin McCabe ceann sin ag Savage Liam níor hanga se leis gan sin agus a fáte ag leachúil láir na fórne fear Portaferre Higgins chrutha an chéad chúl Gearra Melville amsúach a sin léite ag Murray Spórt an seoig Phelim Savage Spórt an seoig an dún for se rá chólín as I chéile Phelim numachám agus droch fast an sin aige
agus be sé díman nach gan sin. Is sé féidir le Sheridan Ross Rutal is féidir leis ach tag a Mac Conlon isteach sin go láidir agus réitir agus puck stas a bheith son. Agus Brian Caoin ra gur puck sirtan or gur puck stas tan gan dún. Agus Lochlanta ban súpa a gan sin gan am láidir tá Jack Sheridan ceach leor capin. Agus puck stas a bheith son go Murray. Bhí Cill Dara héis ceannas ógad ar glufa seo bhí siad híana déile náid hochan cín an dá scóir sin ar eise an dún. Be Roinn númed gam chúta gortainn sa géad le. Roinn númed mar sin, trí chúlíid atrub. Agus an Roinn ag Cill Dara ceann sin na brise. Má teach Mike Taggart. Tá Lewis faoi, tá Cóth faoi, Flickbeck das, McRickard, tuair sé eise ní hiúra ach Cluiche Haran Sathairn an scóir fáilte eise an dún. Sí cín fáilte agus cosadacha. Rá chúlí ned in na fórne agus Roinn númed gam chúta gortaí le nimmertain. Definish le Cill Dara fáilte Higgins. Higgins dummy big das agach úte slucky suas. Pass agus ní haine pass isteach Joe Melville. Hughes agus fell dinter Hughes an tamsin. Agus funne faoi an dún. The first and scored Ashnig and puck sear for Tom Grattan. Agus an bennach an chéad númad Caoin go am cúta gortaí. Agus sé Fisher hócas an cheann seo. Níor hanga sé aintach léach be sí contact mar sin éin. Tá be sí léite Bertus Cill Dara sin le Cárthach bhí ficus suas. Agus basically minister sé go Grattan. Grattan nach sin léite gíran. Agus a fáilte asin seo ag James Dolan. Lacey pass lábh Boran. Ar aise Lacey Cill Dara an cléchtú na scór. Ceanteach san áit tá imnúir sa meis tá Burton sin ag an dún. Agus Jeff Keith ghéanann se butún. Ní leis am shoot agus pass am shoot. Phelim Savage isteach Joe Beatty at east. Burton air vertical Krogan sin Beatty agus Paul Dolan. Fáte Boran. Go becush came Toki Boran nach réitir agus denú fáil there. Agus sinné le ham a shustein in seo. Agus rá chúlín idir na fórne glufa Harva muoch a Harva tainevach ag le ham a glufa canis Sraith Roinn dó. Siad Cill Dara tochan cín hína déach siúd náid a híineag ag an dún. Gur amachach fáilte eise Cill Dara anseo. Agus tíad a scór bhain seo agus í chéad scór ag Cill Dara a bhfuil tá sí sin Haran Sathairn scór má. Cána bhí tastal leor sciúil agus das agus léite agus tíad a seantaí bheith Higgins bí cheap mar scór éasca get tá scór éasca ag Higgins. Agus í chéad scór das fórne anseo ag Chris Egan. Sé beidir pass bhain eileach an amáin smachtaí an sin agus an das ansnasta ag an dún. Ús tá nearttaí go le Cill Dara an ceann sin builte aige a sí taistil a sí sa fada Haran Sathairn an scóir Dolan. Boran a tar frí a híomh bh clé agus an cúlba bhfuil breanúid agus dearan sin le gotí sin an Sathairn agus tá. Ceanfáte Beatty ggéarthach an cín pass lábh Cluiche ag Grattan bhfuil scóir le an dún tá. Agus seo ó lána Páirc Coulter a bulla agus tá sí sin siúlt air sin Sathairn scór an léige an ammonia Gearholsteach an gitug ceann sin builte Cian tá sé héins ásta leis agus cifan am tá sí siúlt air sin Sathairn an scór Cian Sands builte tíomhlíne tuair sé faoi bhfuil ceann eile gón Sands tá sí sin a Haran Sathairn an scór gón Sands tá sé tí Cian tá Lewis faoi Higgins fós a gimach leis. Tá fertí bhiste se le Jack Sheridan for sé chéad an mú. Í chun Jack Caoin chamó. Tá seachtain na mór go chósaí Iomána agus Pelle ag Cill Dara agus sin scór mór fáte Paul Dolan. Burke Amig burst seasa agus Amig Burke tar faoi. Bhfuil Amig Burke scóráil tá Amig Burke scóráil.
Sin agus tanghil dap she seo contar up dis she mail hole agus bul she clogged Paul Dolan. Ní sam me sin sa pá
Canis Roinn dó na Sraith. Iomána idir an dún agus Cill Dara agus fecin gwyl Jerry Keegan a fáil go Cill Dara agus eisiau Sathairn ag le hama. Jerry Gimert le Cill Dara. Rwy'n byd ffe 30 ffe Cárthach. Sial san astrán agus dilse. Eisiau Sathairn agus check ydy'r Keita heisio fforc ogol. Byd go byd James Dolan tan nhw chiapan go ba. Mar sin Jerry Keegan Sathairn. Ach Cill Dara lyn y srwn chyn cyn. Ach Iomána sydd on, fecin wydlyn. Agus yn dŵn y gymryd nes le cwrlod y gwych sydd o'r lasio. Siadr ffortig mwyn sy'n Liam Savage consyn. Stachel zolyn lantos ach fi contwrt ach sy'n geid le. Colin McCabe yn mysir mwyn sy'n mar cosyn sy'n nes sydd o'r lasio. Agus James Dolan ta heisio fforc ogol. Mwyn sy'n lyfryd ffici hi yn Jerry Keegan Sathairn Cildryd. Yn oed James Dolan as y glwb cianna. Tá Páirc Monúd, Fuivrú tá sé McConnellan, a chaiglan sa divertach up sa géideach tá Páirc holchan cín, tá scór an seacu. Páirc fós gimad leis, an flick, an cól, cól ag Jack Sheridan. A ha croie Páirc. A ha críochnaí go hálan ar fád ag Jack Sheridan. Vís aige, má chud imisteach má lábhí, tá seansimi. Hanga sé go hálan san airlé, agus tús má ag lead chuig go láin. Agus sin an críochtú níos le an dún a chuine amach a sin scór cinúna sa glufa. Séir leis an dáceán. Trent Turnse. Gur seansáil leis gan dún. Agus an ceantar fáte leis aige. Scór bhí tastal. Born in Church like Caoin. Caoin of Keane. Jerry Keegan, Jerry. Tílech takeí staff ma Keane to chat Canal 4. Jerry Haynes and Mach. Colin McCabe. McCabe ríisteach ná Coulter. Coulter agus an chóchta bhí aige nach Roinn darna cúilte a seanta bheith Joig McCabe. The fertility bhiste. An ína pasí ítach a Higgins a buntaistige. Fáilte Melville. Tíú cóla Cill Dara. Dara Melville. Fairlim of Roinn. Ach, oben ítach dintacu. Agus rion na buntaistage vís acu. Is fiútar faoi agus bhfuiltán dún. Heis ránú met heis ráchúil a dhéile. Agus éta corta eleven siomar. Gramú dearnach ar Colin McCabe an sin. Rwy'n dowling bunisteúr Cill Dara. Is an sásta sa tuspontas sa dáir leiseach. Ní sásta sin gramú sin. Rwy'n Caoin. Agus eapin go méiseach le cant le Inniskeen seo. Tá eapin Colin McCabe a hainci snachan sin. A gúil an chríist Páirc ó ruachta le casa. Agus tá Colin McCabe ceirciúir sin rudas táchtaíoch beidir réitir sásta go má. Fut Cill Dara an cúil. Gine gur an dún an ceanna sáir Cill Dara sa géad rótach. Tús na strathe. An difriúlach. Siúta na frin dáchúil an trúna sin. Nis siúil. Fragra ag lead chuigeála. Murray in asfáil le Stephen Keith. Agus bhí Cill Dara crothú na seansnaí a chúilta géile an hoog siad. Stephen Keith grathach go má. Ní sé sábhrán ítach. Fáitig Cian Bourne. Gíorta Cian be sé tíimach lei sin. Agus éasca go máin sin na Conlan na ceantar figus suas ach Jerry Keegan a déna go má. Tá Lewis fí Jerry, tá buntaistige. Tíomh le clé ach tógadh sé an puck sír. Agus ó bheith bháidint go siún ar an sin. Agus ná tá freab an slitúr ceapan rééis anú. Tucha sé amach David Coulter agus ní ceann seo. Agus bhil cebi cin rud idir point dowling Richie Root, Conor Shea, Richie Hoban na lead Cill Dara. Tá sé leis tús ítach a bheith sa dáirde. Agus Coulter fáil fí réidir sin ceann seo thuga. Lína Cárthach cúig i gcuine do Cluiche. An túil le fáite.
Well, a Tráchtaire ja, sta Caoin agus an score a hain fátige, an score. Agus an bhearn na méid I ríist ag Cill Dara. Freagra tastal an dún, Conan na diile go má. Caoin glanta fádige, bhéiteach an dún cúlán an seo. Smachta go hálainn, dit a cúlhain seo. Oh, léide go hála me Grattan. An chuigar smachta se, chas agus bhá se. Ní raibh seansaigh Paddy McKenna sa gúl. Agus an dún an héad a freagart. Mar sin sí cúl fe chuúd me Grattan. Agus í dúna go méid deire. Is na cúl fós, Paddy McKenna is caiisiáil fada. Caoin briste le lámháin, Sleonainn, Cathal McCabe, caiisiáil tíos ar a Schlitter. Schlitter cáilteige, fáilte aisig. Pierce Obergrickard, fáilte an seoig ón Sands. Sands héanchoch an cín agus, well, bhí rá foxíar an sin ag an dún. Achla féin seo. Ben fórne seo, ag mar a gríomh, seos a bhí gonnach an don oigs. Neacla fí má sa gomórta sin. Achla féin seoin, agus me Grattan an ish, fáil frí réidir an gánseáil. Léide go hóla fór se. Agus cúlín ilfáitige, mar sin an bhearn na laidí. Agus an áta bhí beidir Cill Dara a bhreanú, ní mar compórteach a bhí sé tééis an bhearna sin a bhéadú. An dún é sin hain a hairnta eiste glufa. McKenna Jerry Keegan am seo. Titan Keegan, Titan Taggart, an bhirrta go titan mála chéile, Cárthach réitear. Nach tá mí ceart an sin, a fáilte an tamseach James Burke bhfuil. Níl, tá an Conan isteach go láidir. An a bhróig gitá, Burke again Caoin an cín den an éimnirí beidir omana is áirta Cill Dara, Brian Byrne, bei sé sin gimmert. Anta sé fanal, sin siar Cill Dara fi láir gosí pelle. Bula mór sin go Cill Dara. Sitar fáilte eis, ag an dún. Dás a big data Chris Egan. Egan le spás, Egan le score, a bhfuil tá. Agus í ná nach an cúl a ríiste after. Agus beit mar cort a bhuiin seoig Dara Gíran. Agus an achla fa chahan réitear óla Brian Caoin as Commentator sí lurcan. Scaoile go leor an cníalacha tá sé dachar. Agus tá an rí sin I méadún seo. McKenna ag an hócabeh spás seamsin sin go Higgins ach Higgins. And he failed to go a lámháin and Gary Cansu. Má dhéanann tú took a printer agus dúfar sé score agus tá sí sin fáilte. Agus Jimmy de Rocco Sullivan cún go mar a taobhléine agus an sásta leis freagra ceappaine héin agus Roinn Sheehan agus lucht banistíocht an dún. Tony Austin héin sásta leis freagra agus tá sí go mar a cór láide Cluiche. Agus Poxéir le cub an uair seo fell dintar BT. Agus an áitiúra Cill Dara 8 gúireach an cín. An seantanis an bhearna sin a laidú úrháin eile. Agus gan a caite sa dáirle a hoch númed. Agus me Grattan fáil seantain seo. Ní mór Fucking the Sarah and Dahiv. Caoin éasca agus a scóráilte. Agus an dún inis leis an momentum ar fad. Bhfuil freagra sé Cill Dara. An si leis Jerry Keegan héis difriúteach. An dún freagra amachcha Joe Higgins ríist. Higgins gáil suas an air an sin an bise rúta. Tá sitar fáitige tá go Higgins. An óbad. And Poxéir grúte agus díadach cead a bhí tastal le Cill Dara. Agus Poulter tulgach a dama agus an túile takeísteach. Agus feiceann anna dia eile a fáil faoir go Cill Dara. Agus éipeann go muidir curtna bheith teisteach. A bhíle tosnún ar thosa se. Hálaní má muidir se chamá. Seo scór agus Poxéir tábhachtach.
Culture Bulla, agus Sepan go sin, Haran Sass an tá. Agus sé Dara Melville furin siú cool eisian fágal páirt na himra. Agus muris curtain at tíotar steach go Cill Dara. Dó éag mar sin not Cárthach. Chlárn scór hína séidir le 3-2 Clough Iomána. Cáin sin briste Caoin McCabe duna go maith eisian léite McCabe. Isteach tro curtain at tíotar steach duna go maith muris. Casanse agus cínta puck séir anobair. Anobair a fáin duna muris curtain an sin. Charíis an léirgosig McCabe. Agus Sheridan-ish a cant le Coulter. Agus seansar ís beidir Cill Dara momentum a bhí an dún a bhfuilú. Scoring the OM shoot. Agus Coulter gur Caoin a lam seo Roinn. Caoin sin Schulte agus sin dundí maige. Has come manú de bhí I glufa canis chundé gunne nás na rí. An deach an nás a chlí I Cill Darach. Coulter gimar go agus an bhear na méidí rísca sí chúlín. Bhí sin grútse. Tanta go deasa seantan seo cosan déintach a géireann. Ach tá cosim I way, mú sitar cáilte ge. An géireann síos ar slitúr an seo. Deacrachtaí a go bhí ficus suas. Fáte ag an dún. Déach scórbhain seo. Ag Savage an Caoin sin, tá sí sin a chola mú, agus tá sí sin imi mú. A híomh lábh deise. Agus an galar tógalach mar bhí sa géad le deach am a haintú ar híomh lábh deise gan chóil sin, ar híomh lábh deise chuoibh sé breanna bhid a gamra. Tá sé deach sin anstá an Roinn seo a ghoil. Is go Roinn gan de bhuiine chun, Paddy McKenna fada. Fearmór mun sin James Burke. Sí machas lábh Burke. Agus McCrickard af droch fast lábh fátig Jerry Keegan. Cur Cumann ag McCrickard. Did mag mars curtain an sin. An action to the curtain. Sheridan gimi smachtú pass lábh to hear go curtain tá seantig Jerry Keegan a score. Jerry and ton of the angisteach le hama Haran Sass. Tá Jerry Keegan a gimar le Cill Dara le Roinn twá blianta. Is cin beidir rábhíonn déag nó mar sin, beis a sásta leis a scóir sin. Agus Jerry atá héis an cúlín amsú. Feagur má a Cill Dara. Burke-inis. An sí sin smachtaí Burke. Tális gúir sé dar seantach. Tá na cúnéalach a fáinní bháidí stiúcan seo. Pierce Ogmar McCrickard a ggéireann Caoin sin a chuine leis. Fátig Fisher. Cá Fisher ghil siar agus Níl sí sin a smachtú. Keegan a hain ach puck slas bheith sang an dún. Mar tá na cinech a fáinní stiúcan seo na fáic fáinní trimme. Páirc Allen club in Inniskeen. Agus Mark Fisher hogs in Caoin seo. Caoin sin teangháil deas aige. Agus Tarnaí an sin Chris Egan. Gúis an brise. Tá fearr leis Hughes. Hughes a rial na buntas de Hughes le score. Agus an dí teach go an dún. Félim Savage a fág apáirt in hime agus teach náit. Tá Finn Turpin. Agus bhí a seachtaigh Noel McFarland teach má. Náit bhí a seacht Liam Savage mar sin. Liam agus félim Savage a fág apáirt in hime. Shot a bháil goin na fórne se tutá ar a gríomh. Agus ní dean dá na a cháinn se neach be se gur críochtnú le cupán. Fáte James Burke ach ní smachtain sin chéidir ná dónúra. Agus béismach Turpin chéad scam seo hain, hís tíra tatisteach ach níl.
Fosen, cool the Dinaforian, Sraith. Kenny Skippy, it's Patun Genta. Eg Boren. Jet a cool event Shama even to the Garta. Printer or Stas Laura. Genta Gadas goody. Eg Liam O'Reilly. Then Roinn and Cill Dara hold Garn shot. Call McCabe free route. Sosa Taylor and Heinz McCabe. Genta Gamage. Hughes. Forte Ashig along Holy McManus. Integration of Smart to Titan Shagus. Cutach agus Gramul. Skill to Gaman Shin. And it's happened by the Tertiary as Everzella. It's in Printer. Call McCabe. Well, in life is so. Well, the bigger the Medach eat Shatin. Ach, law for. Well, that's a nice mass. Agus. Or the Breathnach Shin. Go. Yeah, Holy. Tossach and Doon. Her qualification goods. Miss McCabe no gal no Coulter. Ta Coulter tiach tamach. Shach was Emma Della Beji go mesha. Su. Amon shot. Goed met de gelje. Goed doen Ash Coolina. Cliff Harvard han je weg in de shot take 3 kaartig. Ik heb ook een mesha Safa de Coulter. Fek me lijn. Kan je bultje. Ruig voor Grimera. We zijn alleen in Himmer Grimel en de shitter en we zijn Jamach Rishle. Hokmach ik Stephen Keat. Tukas Fad no shot. Ik shim bishte en is fortig Jack Higgins ta. An Scuppy. An loaded at Jack Higgins. Is a riecht. Kan je fortig Jerry Keegan en de door de pointe. Ní minic chun Jerry Keenamu agus ína ceanse mí móach an erid Croigh Higgins agus Keegan Harn Saston Scoring se tastan Ash an Doon ríist Ceanse briste Donald Hughes a titim agus puck stas of his song Cill Dara Dochan cínta ínta an dá chundé se le rins blianta. Tá túsach le fe. Sé a gimar Roinn hí an de bliana se hugan. Agus an tábhacht bháin leis le Cuchan Cín. Cuasaí amana sa dá chundé. Ceantin. Hauling ag Sheridan. A léite Conlon go má. Agus Conlon. An puck sír thug agus Skippy. Ceantin staach Jolín an lán tosach a Plabashí. Agus an tugus acid ístig. Dolan, Nursha O'Reilly, Dolanish Fada. We get position Glantasus, Tamari, Ashfalla Stephen Keat, a Machfad Nasa Higgins, Tolish. Agus Finn Turpin. Ross finished the Clug of Bui. Clug of Bui, Achanganzi and Doon, time Jochen Keen, and she fought to McCratton, Cole again, McCratton! And down the Cole fought again. Hangers an ish, ta Cluiche Eashtein. Cluiche. Hangers when Coilins into Tachlog of Bui, Teague is Cárthach. BT, Fursha. Hangers McCratton on Decker Stoppa. Hangers when you rush chance, Eg Paddy McKenna's a goal and Concha Stoppa. Hangers at Ashish and Doon. Jerry Keegan and Concha Fukasus. Nighty Lesh. Doon is a great score, Lamshoot. And tackling Shitter Fukasusanish. Forte Hughes smacht there. And Tom Shagon Sands. Sand to Joe McCratton. Plucky Susage. Pass. Nyav. Well, Nyav Gunach. A high brushy mark. Against Donald Hughes. Haitian Concha Harrison Sasnon. And there's ton of Fournier Asher whole score. Sands, Hain, Sangwell Ganchin, became a Shigley O'Reilly. O'Reilly took a second in a row. And she found out. Hold Dolan. Sassing his ass. Targaryen. Blair Ganchin, James Burkle, Cheesy, Fortig, Curtin, Keegan. Keegan to get her Casa. Should have called to get. Fortig Jerry. Ganchin. Hossington to
Tom Murray and Thompson. Fought to Asher Murray Nish. Agus Conlon. Agus a Shield and Dune. Tugad Caoin. Fought to Prenter. Court to Bui. Nyart Scorney fought to get. Ian Montas a Cluiche. Fought to BT. Nisha can't get Lacey to Gama. Agus Anno but Lacey. Will Tom Vertical is Chin BT X Lacey. Falling Canis already Keda and Justin Trude and Unsan all. Aha, Chivin Saku. Fraha, Kabin and Bader and Cut is killing his Glyphisha in Virchin. When the turn to Hulman take first number 10. California, Gober hope score. Cream of Breath out of Gonshin. Fought to Prenter to sit him down in ish. Goes in Reiter. Her Stoplish. He's getting basically Puck Service on. Quarter basically Colin McCabe. Angus Rushin. Shansig Tom Grattan. Spórt de Fed Undúnacha Ashran Keen. He's going to hear beter on Tocht nummer 10 nummer sin. Agus go sicilach fa chasin Cinnach sa Glyphisha Grattan. Couch bultige Beshi sa fada. A Paddy McKenna sa gúla Cill Dara sauce nach chi Crane agus Neil. Andy Falfi Ray Paul Sheehan. And Roinn Nyartahi ag an dún eisiant Falfi Ray le Hartastach. Paddy McKenna free roo, couple of second Tokyo again. Kisha Caoin a Joe Burke. Fought to Boren. Keane means gimmers to Tussie, and we shall DCU and Caoin ni has Spartan Chishanig, Jerry Keegan, and the fought to Long Holy John McManus. And his McManus Crummo, and his Puka. Donald Hughes a foot and Cooley the co-score. John McManus plays a hit couple of push came in Yamakoka last as a rate to Puck Searton. Simon should do McGrattan Fadl and Basil Walker like Mark Fisher and Caoin shot. His top Paul Sheehan and Falfi Raid and Ish. They hit the Schnach. Sathairn result yet to shot the Cárthach. She's a fan of Beshi Cárthach Kinte. Kieran and the Chumon as in late and his fought to Iomána. Come on, Rowan Girl Shear, Iglesi. Simon Larry on the bunt touched it and his talk shank Puck Searshin. He'd score a Tráchtaire. And his right to stop like Cill Dara Puck Searshin Hogel. Paul Sheehan took Tráchtaire agus Chris Egan. Fágal Portnimmer versus a glub Kenna by the Cran. Seen plays at 3 club is Lloyds are good in doing people the Bowlishin. McCabe Marshinger Higgins am shoot. Higgins van Keena, Peter Wichshad Asha. Agus Fortig Jack. Schlitter called to get Fortash get. Comer Darson shot. So the Burke Hulhan Keen to shot Slucky, Stuppy, Anchosins. And Peter Marshantig Burke, Cill Dara Ash van Keen. Agus Ashin Dentig Burke. No Kurasha. Into sorry, my Kitamuds. Ambition shot. Touch the goal, score. Stephen Keith, Will Fagra Ella Egandoon. Burst Cill Dara Shin. Caoin go shoot, Liam O'Reilly. Tito Chamachas love. Smachty Das and Troy Prenter. Should have called to get. As he fought to Ashing Sheridan. Gary Hurling Iglesi. Gutsy Sands. As in Caoin comes up Bishashi, Emil Lachul. A Puck Sear Machen Shin Shafts near the fought to Grattan to Kurtu Kulala. Oh, block Allianz agus Kirk come on. Ag Dara Gearan.
Shacha sin, hín siú cool, ag Grattan. Agus tháinig Kieran a nús póca a híorgó chuir sé stop leis. Agus well, rudí bega a Aaron Cluffy, fáilte Burke. Munas Curtin gar an ceantin fica suas. Fica McCabe suas a ní fica. Tú Shell evan sin. Munas Curtin to the Gamata. Burst TV Stincha Cill Dara ma ekin shid. Vi call McCabe le Shane. Niaka sé. Oh, droch fast ar fad ag Munas Curtin. Agus vi call McCabe still a Shane or dús. Agus tríachtan se gan rudda be Cill Dara. Oh, gosh, at pointsig in zedach. Dara Gearan as nás na rí on Cork come on. Grattan. Agus well vi Paddy McKenna héis léim sanna hain. Vi seach a garsin gan chúl. Feic me linn. Tarn seach til me der noch. Sam Lacey til the Gama. Blockál intach an tamsin go an Sanzed. Lacey, tugil chadam an seo. Can't Tango das agach. Onti. Ja, ben sin ma chuts. Hughes a girl she's after Charlotte Joe Hull Hain Hughes. Freevru ag Sheridan. And then the Gama ag Donald Hughes and Shin. Agus Bert to the tall in Shaku. Come on, Colt ag McCabe. Agus Puck Sear and Shin ag John McManus. Agus Fisher. To that. Shantel Mark Fisher in Concha. Tangwani saw Fisher in Gonshin. Tashi Shin attached still. Tashi Kunta. Oh, Tashi just a goal. Well, tall. Angus well. We are all grown Rish and Lloyd it. Angus come on. Yapagado. Mark Fisher in Concha na hain. Angus tá Conde and doing him Rachuni Rangin. And Dakada shouldn't stop a Fabshi. Angus Nish Brew ag Cill Dara. Will shit on flag roll and couldn't go kit. Bishte, Leitze, Forte, Egundun, Hughes, couple Kush game Toki, Cárthach. Angus Caoin McCabe, Gear Basin Concha, Huddershaw, Joe Qualter. Ashen Zintig McCabe, Concha Harp Plugin Qualter. Doing again Concha Hussins Gamash and Dintach. Numuka Bantastic, Dintagamag, Sheridan and Thompson. Hughes, Hullot, Falk and Doon and Shot. Agus Concha Fair, Cill Dara Machas Malach, Fortic McCabe. McCabe, Dinagaman Thompson, Agus Yapanga. We're Tivlin, Hukun and Chunga Rates or Cárthach. As well, Toulouse, Glyphishach, Tanya Villabantasach, Darden, Seachul and Thief, shaking her fads. Let's fake him. And doing again, Aruon Ellie United Lloyd. Tarchtaire, it's not Numa, the Dernach. Ach, shot. Pucks here, Zaka Gamaga Qualter. Ach, by Rourke Maga Shed, Samalin, no, Kevin Canotch, Jabran with Glyphishach. Two of the 14 Fadish and score for all. Jim Vernon Lloyd do got in Iomána East. Contra Budta Qualter, Shin Cian Das, our fad. Ciannais got. Angus Iomána is the 4 in the East. It was Ficado to fall for raid. Ben Taggart. Fos, she didn't do English and Gligan Kina Cook. And Shitter fought to Ashagoig Sands, which are now Hurling for that trip. Ta on Sands Creen at East. She Mark Fisher at the fog on the parquet. There's a man cool her throw. She's been to be crampy Carasco Hama. And Mark Fisher. Fluffy Mega. Hurling at Trabadish. Shell of fought to Ash, Egg Cill Dara. Daniel O'Mara, Shakurtu Kuna, Joe Qualter, Magician Smarty Qualter, goes into Mag Murray,
Agus a glanta suas ag an dún here an sin. Grattan. Tom Bull to the Tíomhlínach. Tá spás aige. Páirc ó McCrickard nach an lúta mór na Cill Dara seo. Stutter cáilte aige agus puck slás a géilte aige. Sin muid tarnta chuúda me fós fácaí agus botún tinta ó Páirc ó McCrickard sin fixúas. As she picks us in Dory Ortega, which are non Cooleen, LM shoot, Tashi Shin, Haran Tasnon, Botun Dinta, Emas Cooley, Cill Dara, and Puckstrasse, Tokyo Skipri, Angus in Chédor, the Cluiche shot, on Dune, meet C. Hurling and Caoin. Angus, on Crook on Let's Rapid East, Cill Dara, Dinta Gama, James Burke along the Páirc, Pucks there, Grutze, Angus McCabe. Cluiche and Ceannais a draw, David Coulter still a chain. Ishin. Late agus smacht ag an dún. Man is Roinn amach fod le Conlon an shot. Agus a Amig Matt Casa. It's a pass a chud amach. Late sin sin agus Sands keen to Galish and Puckstrasse. Agus mar Tíomhlín og Cill Dara. Well, Simon Murphy. Yon Sands keen to go. Smachty go Hurling and Thompson along the Páirc. Photo printer. Hughes. Hot shot near Breathnach. Corishall. Photo Jerry Keeganish. Keegan. It's Stachel to call to East. There's need a come on cuss. You need a lot of cussing to shot. Bullion chin and love. Martin and Shitter Ceannais. Páirc ó McCrickard. Casa. Want a spás aige. Well, skilla gela spás a chohu, which an score chohu le chéad a chóirí chud atrub, a sí sin yes. Oh, sin chance more. When you choulur cart. Ach, you were shan score. See, chóirí atrub mar sin. On the elefall fi go Cill Dara. Jack Travers. It's not as Nimmer fod on rail hecht Shachama. Sin 14 sinnig McFarland will tá ag an tunna díile Turpin ach an ceann sin Amy Moo Paidish could move an dún and was howlag amach a dón on a chuig féinte Jack Sheridan a foot ráthúil sin fágad páirt nimra agus Jack Travers seachsteach well má tá rud bháin cínta má ní leis na dáirin seo Himmer fad chuneal go chéadn eile tuirsid. Neart action mágan I rinne him bí na Stradbhíonn seogan. Se fáte BT clean gar. A spás aige ag Sands bhfuil Cooleen a chulach cead ceann atrub ag Sands bí ceach amach agus tá ag Sands. Agus béid go bin sin. Queen go Cill Dara och goúing an Caoin. I seart éis cead an núma a dála. Tunnel dí takeiste puck sír fut ag Turpin tá. Agus seanta go bin bhearna méidir go chuúd Caoin. Agus Roinn núma fós an nimmertain. Agus chance Pucks here. Ag Grattan. Chúg chúlína chuid na fáin agus well nína bhearn sin ráide. Mar tíor cartain chu garbhí na fáine seo ach well chéad a cín fánsas cosach ag an dún is le féirteach siad péad a mú. Mar sin Bhearna Roar Hola Shill fáte James Burke an seo. Is Cill Dara score chothú cá siad cúlach chothú as áitcíns. Bíad mar chamach go fós Cooleen thugal. Cá siad defid a verb. Agus Coulter siad amach an gant thugal. Leis an Bhearna beidir leidú go chéad a cín. Came down Breishevéis on fós.
agus tá sitar tuki chun cíneach. Hurling an se méid an difra chun ceanse. Ceanse bulse Coulter agus Inniskeen atrub. Mar sin beidir nach bhfuil Rossfrite go Cill Dara fós. An déile te starta. Fem sabis tak imach hanna heen nach Cluiche te sakisteach. En chef de cad tak imach go biat Tom Murray capin. Mar vi Phelim Savage baint ma provision. Inniskeen atrub mar sin. Chef de hocht on Hughes at baint mach. Ach wel ja droi. Shell fought to give it a cash and a reborn Cill Dara. Roinn fós a gimocht. Kieral tíbh stig an Inniskeen mar Téta Pokéig bheith nús chance Ceanse fáte Curtin across the spás a Curtin Sóbhil dinta agus bhfuil bhí sé ró aga húlbáid an sig mar Curtin a da cúpla cúis céim tócaí agus poxíar Cill Dara níos hála go dúir se faoi húlan seo nó beidir an puint tógeal níach muid fós cimid an breise bheith san a Coulter tá Ceanse lárnach Breathnach bhí tú chance eile Inniskeen atrub. A hunn se frís ma muna nairi leis. Cheappa go bin sin a Branú a gartseocht aige. Tá Coulter go líisiúil an seo. Coulter gardú a gíisiúil. Sóbhil dinta Edelíne. Nín sí sóbhil de fós a bhfuil. Ní stitar prabi mach agus Stephen Keith cheapin agus Bert go bhísa atala. Ní dom go Stephen Keith a hábhil an ceantar. Má cheappa bí Edelíne ar fad agus pub gafar thugáil a ríis tá bheith mar sin bhí sé tíbh stigin bus béidir ar fiúchtaing an dachar réitir tá puc sír an níor hanga Coulter ionta leis a gan sin agus béidir éigeintteocht an tein Ritter Brian Caoin as Gael Misteach agus ap an ghuiil gortún seo go chun déan dún tá an dí bháin fós fáci acu beidir gortú clegna sé Ger Hughes tá fáil fí réid ach clufa ionta chomán an tein Table Coulter le chance eile bheith Chéann bhíle nimmert go leor sin is Cárthach hála go meach cúpla nuaid eile an mar sin tá muid chala thógáil ríist agus iirecht a dó ag David Coulter nó se fé leis an cúlbáid a beit a hachans agus bfuil cá fear an dún fágáil go an banaró a chlogad mar sin ní féidir go líne Cárthach go réitir Coulter an chéadireacht ní roií leis an dáiríocht an éidir leis an ceáilte bulte sábhailte tuach sí amach bhfuil sí báite níl agus éidir mar a cúlbáid a tála bhfuil tá se a láir a líróid agus bhfuil mar ecinn chus go minic an réitir á chabisteach cúlbáid a sábhailach an féidir bheith láir a líir ach nerid agus tháinig sí amach ceap go James Burke beidir fut léireacht ar gan sin agus cafarsteach an slitteach Inte om sa bhín cúlbáide a láir a líróid ach Stephen Keith in the gama na beidir na seanta mú ag Cill Dara fáteigh muis Curtin sneann se tarní fad a talúna agus amach lei agus in léagar ádaí ag an dún Gíran ní tí sin smachtaí fáte leis ag an dún a bhfuil agus puc sleas a bheith ag an dún agus hála go bin sin agus lads cúgeola fáil fiú réile le ceile
Ní bhíonn táid in na fáinne seo. Cluiche mór eile bhí atúb seoileríns blianta. Cluiche deire a gríomh seosa bhí ganacha an dún fáil an búr an sin agus bhfuil. Chuir siad Cill Dara síos go dtí grád Christóí Roinn. Caoin sin fáitigh me Grattan. Smacht aige, fáitigh búrin. Beidir go cúpla second eile, beidir go am fósaigh Cill Dara. Níor fáitigh Jerry Keegan, stitar cáilteige, titin seo. Agus fáitin tam seo. Ag Pierce Ógman Crickard. Agus níon Dylan na Dúirí a Roinn BT. Tá printer leis, BT ag printer. Tá sé cuiinear a hól, a bhí sé cól, íofa sé cól! Agus tá dún a Cellara. Agus cifan nach meach. Béga go Cill Dara hoch an cín nach bhfuil. A críochnaí go deas, agus sin. Agus Paddy McKenna fáil fiúil an puc má hógealach. Réitá neat leis an cóla bhí tastal ó Cill Dara fáitigh an dún. Agus an bhearna róhórne siad a Cian Bourne. Cian. Ciara Lacey am shoot, fáitigh Simon Will casa. Bloc an intat intan sin. Agus noch leantan dún a curtú. Nad a ggéarnach an seo. Cian Bourne a curtú schlitter. Agus puc siar eile géilteach. Ní leor Agus Tim Printer leis an gúil sin. Cúil cinúnach. Don an cuine gon dáid an seo, héis an tardu céim a bhaint amach. Clufíntach. Jerry Keegan mar sin leis an puc slat is féice hógeal. Tá sé an ceann seo chuisteach a Joe. I muna cearnú gas sin tintaige. Fáitigh Lacey Will Neil. Dáiríoch tá. Chéad a fátle. Nadó go héid an seo. Jerry Keegan. Geirt saoil leis an cín. Cluiche rugby na sé ag deire. Cluiche sinné. Tá bó fáitigh an dún. Agus siad atá Cellara. Iomána bhfuil a tardu céim a baint amach acu. Ach siad championí riana dó Iomána na bliana seo. Cluiche Iomána. Cluiche raus ar fad. Lán le cúl. Agus sin na cúl. Ag chríocht an Cluiche seo gon dún. Agus chachan dáirinne a bhla. Háirinne tá gira. Dulchan cíní na gúrsaí Iomána. Agus bhfuil. Tá sé sin dinta go dáirinne mléanach an dún. Agus an dacrach sin bhí acu tús a chéad le. Tús an dáir le bhfuil eisceal. Áte for Cill Dara chúl as cos a dacha. Ach an dún a Cellara. Agus cifan nach meach. Agus neartíine an gon déon dún tá dílis. Go chórsaí Iomána. Agus Cill Dara go divan. Agus Ronan Sheehan tá le 7 bliana. Cím so scéal a scape. Agus a sin tintaige. Bé an dún a gríomh. Bé siad gimmar sa strand a bliana seogan a Roinn híon bí. Is a bloc lia. Loch Garman chun den chlár. Ach bé siad tíocha. Trúhéad nú Cill Dara chamá. Agus na béidir rud is súnta sí fin fáinne sé ar fad. Ach an tíú cúil sin béidir bine bhris críthe. Cill Dara an ceán a bhris i limón na ceann óge. An Mark Fisher go chuisí steach a gúil. Ach chun den dún. Iad sin tá Cellara agus cúil dearnach bhfuil bhí. Hainte Cill Dara cúlá amsúna pucanna slat is fiche ní roiide lo. Cluiche Iomána chuine tuair cead a fé dó le tí hochtaigh. Seantaíon dó híomh le bheith féilte. Siad an dún atá Cellara an seo. A gon daí bhuiinechan. Agus bé Ronan Sheehan atá a d le 7 bliana. Agus tá chinnta bhfuil léide Donal Sullivan an eisceal. The Rock agus Tony Osnach. Léidir The Rock sástail suas sa Corca. Sus gon dún. Agus má dearma cúnthir trób. Siad an dún atá Cellara agus ar misneach obail isteach sa gríomh níon dó faoi. Agus a tiltte go maith acu ach Cluiche Iomána. Agus bhí cuine gur háchú má dearma ag Cill Dara tí bhiste an chéad síú med. Ach leis an dún fuair siad sin cúpla scóir deis agus nó chúisead chun cíine gimmar leis an gí
Bhí se le bra béidir go meach siad an ná ó chur arán fiire. Seachta mór go Cill Dara don na cuasaí peile ar bon na barca chócaí máileach ach tá ba chuine faois faois gonne chuine cúpla blianach an don drehnú agus fórne maitha faois acu. Péidir nach na méid an clubbaní agus imróí thart a tí chéad imróir síseir duna fásta imróir fásta a taig an dúnach. Bé siad thuas leis na buchmór an bhíonn seogain. Agus a tiltte amach ab achlaf am antas pontas dáir le agus an cúilsin for Tom Grattan. Sin beidir chríochtna an cúlíntach ach well críochténach agus fanmud líb feice an captain na fáine a gádan chornach an scór dearnach an seo clufa ítach ómána an dáiran well thug siad méid Jacob ach sin na cúilsin I chínte gur an dún bócach a riine dó an scór dearnach an seo an dún cead a fé dó Cill Dara 3-8. Cárthach, Páirc, Grattan and you. On behalf of the GAA, may I first of all congratulate both teams, Cill Dara and Caoin, on a very, very entertaining Allianz League Division 2 final here today. I think the standard of hurling in challenging conditions was a credit to both teams, so well done to you all, and it's only fitting that this time you both got promotion, and this time next year you'll be playing the likes of Wexford and Clare, and that's something that both teams have well merited due to their performances this year. So congratulations to both of you on a wonderful final today and on gaining promotion. I think as you now turn towards the championship season ahead, and I know you will play each other in the last round of the round robin of the Joe McDonagh Cup, but there's no reason why the same two teams, as you graced Grattan Park here today, you can't grace Croke Park later in the summer, and I wish you well in both your campaigns. I want to thank referee Brian Caoin and his team of officials for your contribution to making it such an exciting game today, a very sporting game, well contested, and I want to pay a special tribute to the Inniskeen Grapples Club for hosting today's game, a wonderful venue, and a big credit to the club for the conditions they have the ground in, so big well done there. And on that subject, may I wish both Mon every success in their league final tonight, and Cill Dara every success, the Cill Dara footballers every success in theirs tomorrow. I think what we saw today is a credit to hurling and a lot of the work that has gone on in some of the counties just below the top tier. I think it's a credit to behold. So I think to both sets of team coaches, I think you've prepared your teams well, and you two are deserving of the plaudits. While both teams have voted, we can only win one winner of the cup, and down, probably with the aid of the wind, and a great second half comeback, earned out to be worthy winners today. So without further ado, I'd have to throw you over to the Down captain, Owen Sands. Just first of all, I'd like to say thanks to Inniskeen for the facilities today. Again, thank you to the officials and the referee. I think, as residents said and the chairman said, contributed to a great spectacle. So a round of applause
for the referee today. And I'd just like to pay our respects and commiserations to Kildare. I know today's a bittersweet day, but like ourselves, we achieved the ultimate aim of promotion. We've had great battles down through the years. We'll meet each other in the Joe McDonagh, and I can stand up here today and say we'll meet each other in Division 1 next year, and I'm sure there'll be nothing between it. So, round of applause for Kildare as well. This is an extremely proud day to stand up here as a Down man, representing that panel of players down there, and also representing all the people of Down who have contributed to this success. And I'd like to pay a special tribute to a woman who passed away this morning, Anne Mann, who's delivered plenty of sons, grandsons, granddaughters to the Down hurling and camogie cause. So a special mention to Anne Mann. And that's what it is. It's not just us boys and the players who contributed to this today. It's our parents who left the lives to training. It's our coaches from under 8 right up. Danny Toner down there probably took the majority of these boys at some stage or another. You know, and just everyone who's contributed to this. The supporters who followed us in the bad days and the rainy days, going over to Warwickshire and the likes, and you know, hopefully they get their reward next year when the big boys come to town again. So thank you to their supporters. Just on our own background team, and I know there's a number of thanks here, so it won't be too long, but big thanks to the physios, Conan and Shannon, Des Jennings, who does a lot of work in the background, and you certainly see the results of that paying off on the pitch today. Alan Savage, who has been a stick man for the last 30 years and Down, collected sticks from my father, who's standing here beside me. Big thanks to Alan. He wanted me to give him a mention, so there you go, Alan. To the legend himself, he went away to Australia there for a week and the whole setup near fell apart, but he's back with a nice tan now, John Lee. Another special man I won't forget, like Viper did, Dermy Donnelly, who never gets a foot order wrong. Thank you, Dermy. And to your coaches, to Tony Austin, Mick Blair, who've been there from the beginning, setting out L drills and running around some very CBS in the dark. Dermot O'Sullivan, who makes the long journey from Cork, whose experience, insight and knowledge and just that level he brings to us has been invaluable over the years. So thanks to them boys, they've been with us since the beginning. Big thanks to Brendan McLaughlin, our goalkeeping coach, the dog himself. He's come in this year and worked a lot with our keepers and on puck-outs, and it's not easy there, Brendan, working on Viper, but he knows everything. So thank you very much to Brendan. And the European coach, and a man who I think he maybe doesn't realise how grateful we are as players to have him in the setup, and how lucky we are to have a calibre of his coach in Down, and hopefully he maybe stick around for a wee while yet. So big thanks to Trevor Fletcher. And of course, the man who brought us all together, the organiser and the facilitator as he calls himself, Roinn Sheehan, our manager. Rowan has a saying that he just wishes that we believe in ourselves as much as he believes in us, so hopefully that belief paid off today, Rowan, so thank you very much. And of course, a big part of that is we want for nothing, and Rowan's a big part of that, but also a big thank you to the county board and Sean McAteer, who's standing down there. The hurling, the development, the funding, everything that Sean and the county board have poured into hurling over the last couple of years, and the success has paid off this year, and as I say, we'll get our reward next year. So big thanks to Sean and the county board. And that's really all I've got to say. It's been a long time since the national title has came up to Down, so we'll celebrate this tonight on the journey up the road. And on the blue. Machach, Fatlash Cill Dara shot. And he's yet a score of shot. Is he hit score Cill Dara a will Tashishin Harn Sastan score ma. Can we test your Skilul agus Das agus Leite. And he's yet a chance to try Higgins be hit my score Eska get ta score Eska Higgins. And he's hit score Das Forn shot Chris Egan. So he's better pass one elect and
Iomána smachtaí an sin agus an snasta ag an dún. Ús tá nearttaí go le Cill Dara ceann sin bult aige a sí taistil a sí sa fada Harrans an scór Dolan. Born tar frí a híomh na clé agus an cúlba bhfuil breanúid agus dearan sin le gotí sin an tastan agus tá. Ceanfáte BT Gearhol an Keane pass láh Cluiche ag Grattan bhfuil scór le an dún tá. Agus tá ó lána Páirc Coulter a bulla agus tá sí sin Cill Dara an scór an léige an ammonia. Gearhol stachan tíomh gitug ceann sin bult ag Caoin tá sé héins ásta leis agus cifan na meachta sí Cill Dara an scór Caoin. Sands bulte tíomh líne tuaire sé faoi bhfuil ceann eile gón Sands tá sí sin a Harrans an scór gón Sands tá sé tíí tá luas faoi Higgins fós a gimach leis. Tá fertíh iste se Jack Sheridan for sé chéic an na mú í chun Jack Caoin chamó. Tá seachtain na mór go chósaí Iomána agus Pelle ag Cill Dara agus sin scór mór fáte Paul Dolan. Burke Amig burst seasa agus Amig Burke tar faoi. Bhfuil Amig Burke scóráil tá Amig Burke scóráil. Agus tangáil deap a sí seo contar deap dis sí méil chúil agus bhfuil sí clogad Paul Dolan. Níos am lefta Coulter Hulchan Keane tá scór an seacu. Coulter fós gimad leis an flick an cóil cóil ag Jack Sheridan. Printer seo gur seanáil leis gan dún agus an ceann sin fáte leis aige scór bhí tastal. Tá fearil tíomh iste an ína pasí iontacht a Higgins a buntaiste fáte ag Melville tíú cóil a Cill Dara. Dara Melville aige bhéach an dún cúil an seo. Smachta go hálainn tí a cúlhain seo léide go hála Grattan. Chuigur dása big data Chris Egan. Egan le spás, Egan le scór a bhfuil tá. Agus í lensú má dhéanaan tú tu go Printer agus ifa sé scór agus tá sí sin fáte agus a riocht ceann sin fáte Jerry Keegan na dána pointe ní minic chun Jerry Keane mú agus ína ceann sin mú an erid. Crohi ag Higgins clog a buí ach an Andy an dún taimioch an Keane an sí fáte Grattan tá bhfuil cóil aige Grattan an dána cóil fáte aige. Slucky stoppi anchosins a béidir mar seantaigh Burke Cill Dara chu leis an Keane agus a sin dintaigh Burke. Bhfuil ní sáig Fisher gan sin tá sí sin a taistil tá sí conta chuanta sí a gól bhfuil tá. Agus bhfuil ní marrála leis an gluigeach an Keane acu. An sitter fáte leis go ag Sands which an rá chulín churatra tá ón Sands crín at éist. So as sí puchas an dóiríocht aige which an ná cúlín elamsú tá sí sin Harrans asnan botún dinta. Bás aige ag Sands bhfuil cúlín churach ceann atrub ag Sands bhí cearcamach agus tá ag Sands. Agus Printer leis BT ag Printer tá sé cuiinear a chóil a bhí sé cóil íofa sé cóil agus tá dún a ceanara.